Uthutiraji wa siasa yukionekana kuongeleka bunene wa kaunti ya Meru akari kumegembe barianite na atongoria baria bethirite bakiringa siasa bakithiatira kugokania Meru kuma mario ya thatu yayo embe tiania na imenti bakiriana nonto bobo wete atongoria babatire kwithira bakithurwa kuthiatira uritingwebo na inya mibango ira muntu enio kia Meru endute kwa ile na ramuntu umite. Dennis Mugendi na araniritie na karibana atutumira riboti. Marua ya siasa cia kithurano kia mwankaji wa 2027 takio gia 2027 nijambiritie ikururira muta ntogo gukinyira akarintere na iji cia igembe untu bakuga bo batitikiria gutonyithwa siasa cia undurijo cia kuthura mutongeria ni untu bwa kwirikana imuimenti imutigania kana muigembe indi komenyekane bakathura mutongeria kuringana kioneki kiawe kia witingugi kwina manto yara ya kuendelea ndene ya ntobembe atongeri bakuthiurunga betwira manto amwembe omwiru 2027 manto amwembe omwiru kira kwenda kuwa kira ntobeto na ntobembe nebi Meru ni imwe tutiathurana na misingi ya kikabila nonto kintu kira tubatire wikumiria nito wikumaria mwembe to na twetheretie unanona manto ya antobembe 2027 tukathura mutongeria ura wina sera cia vijana ura wina sera cia wamama na ura wina sera cia wazee muntu ura wina njendembea ethiro ni muimenti ethiro mutiani ethiro imwembe bado turi antu bembe twitiari umuthane kura ciawe nontu utiro umba wita wikiro kabila thanine uria kanorira mwana oku school fee no kabila bwembe muimenti mwembe omwiru mutiani omuceke muimenti omuraya i siasa ekili ni ita ira tukwenda kuona kana batu turi antu bembe narratives ira yera yembe ni thiri mwembe omwiru ni thiri kintu kira tukwenda wara mutongeria gauma batu turi antu ba Meru mutongoria arauma imenti mutongoria arauma tiania mutongoria arauma embe 2027 batu bira tukwenda ni mturoke ana ideology ira ciatethie mwana inji o Meru ura umiite ku siasa ira ikuendelea Meru nau kithakene antu bakethira bena mantu yo kuthiretenia antu bangi ku gutiumbika batu turi atongoria bira tukwenda antu bena focus na antu bena vision na antu batekite biu mbere ki antu ki Meru siasa ira twitite 2027 tokaswa muno nawe nonto mara anga mwembe omwiru anga muimenti anga mutiania yau manto yake lokero neita nonto twatero Meru erimwe tubatire kithira ku select kithi mutongerio ora kubua titueti nonto turembe na totare mwembe nonto kwetha turembe tubatire utara mutiani kitha na kubua ka muimenti na kubua kwa hivyo siasa za 2027 sigaretwo thaine itenera baba eku baturitire ngwe cietu no rwari ruru yete kuwa mwembe na kuria kundi imapema muno thai gwaririo rwari onto aru stiro renge mwanga thai kanyagala tweyene kakuritirwo ngwe kinya tutiritirio siasa yo kuma mwanga thai kwatweka kinya ora ngwe batere gwethurwa kirito Meru county siasa yo kuma mwanga kwatweka ki MCA kwatweka aba siasa ro mwanga kwatweka batu maendeleo ara tubati kuona masinani utire na kinyo ita masinani na uo tekinya maendeleo nya ya mwena tia gwende ngabana re migurita ngwe tu community Meru mwambo yo atuthire nonto yu mwambo yote bui kuwa mwembe mwiri imwa isauti ya kabila na mwambo yote kubua tumira kisiasa abunge bamwe bamwirigo jwa kirima gia kirimara basiumiritie kuwa ni bakwigana minister ukaria kithure kindiki na guciathura na munini wa rais Rigathi Gachagua isiasa imeneretwe kinya imaki gitonga uria ni mutetherio uria arari mubunge wa Igembe Central kuba ikiringo itwethitwo twina antu bakioro awa juzi senior people muntu wito mwonyo a member of no peu party akuorwa tutaibwa mpuru ukiaria tutaibwa member of parliament of Central akiaria then bibu kwariria akibwa tachi thone juzi nkaibwa muyumba wa Igembe Central akiwa tu turaitengere tu mount turaitengere tu ya Mount Kenya East kenda tuomba kuona development indicates a total failure to this country no vasire anabe tunjenzi kuorwa no ntobwa ukulukia babu boita bwa kulukia finance bill ire tumira na beto many young people to lose their lives yet nuwe kindikibo twira bukwendos I spokesman wa Mount Kenya East. Kindiki uwe za toto failure
twina andu achemiunda ku tutiguiba kinde kia kiariria, twina insecurity ku tutiguiba kinde kia kiariria. George Balala norwerwe kinde kia tu promise that tukona justice no ntuba George Balala. To date we have not seen that justice. And I want to address you, Kindiki. You are a total failure to this country. You are killing dreams of young people. Dennis Mugendi, Weru TV, Mushine o Maua, County ya Meru.